في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli video topshiruv qarovchilar. Subhanallahi va bihamdihi, subhanallahil g'azim. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Bugun biz sizga 2021-yilning mart oyining video jurnalini taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz. Oldag'i bir necha minutda. Bu muhtasibatında harbiy qo'noq. Abu Hanifa masjidida qo'noqda Haris Hazrat Jamoliddinov. Bu madrasasi shogirdlari Kul Shirkin avlida. Abu Hanifa masjidida munajotlar kechasi bo'lib o'tdi. Apas rayoni muhtasibi Abu Hanifa masjidida qo'noqda. Tuban Naratbash avlida shang'i yorishi. Isak avlida munajotchilar yig'ildi. Birinchi mart kuni rayonimizga Yuqori Islom rayonining Qizil Bayroq avli imom xatibi, afg'onchi, harbiy ishuvchi Timur Hazrat Ibrahimov kelib ketdi. Timur Hazrat madrasa studentlari oldinda shig'ish yasadi. Vatanimizga qarata harbiy burchlar turida siladi. Afg'onistonda xizmat etgan vaqtdagi xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Служил летчиком военно-воздушной силы, мне көріп тұрасыз, подполковник. Поэтому очень уже сколько лет что динде, мяшит юлында, исламга хадмет, алхамдулилля, у него опыт большой со стороны религии, и знания, и опыт, и тормыш яганданда, мне бик ел сайын дебеті бұлны почти күн сайын шагиртлер білән, мектеплерде, медреселерде. Операция шит. Вот у меня, я почему сознательно помню, когда у меня мысль пришла, что я буду летчиком. Но, чтобы быть летчиком, ребята, вы должны себя к этому готовить. Ну, вначале как готовить? Неосознанно. Ну, в школе волейбол, футбол, кружок, дрому-кружок, радиокружок. Это все несознательно. То есть, потом подрастая. Потом, когда в космосе был уже первый полет космонавтов Юрия Алексеевича Гагарина, отец говорит: Улан, смотри, как, то есть все захотели быть космонавтами. Бери пример. Но обычно идешь же от человека всегда показывают хорошие качества. Нужно брать, и он действительно вот, брать. Бывает же мандатная комиссия, бывает конкурс. Из всех вас кого-то одного берут. Кто занимает первое место? Пускай это будет соревнование. Вот таким образом Гагарин полетел. Первым оказался космонавтом. Поэтому берешься на него, как на маяк. Вот так вот, вкратце. Какие будут, ребята, вопросы? Давайте вопрос, у нас время мало, сейчас мы с тем, чтобы еще выступать. Сколько длилась война в Афгане? Как? В Афгане сколько война длилась, какого года? 79-й год, вот начало пошло, 2 года, да. Но мы воины-интернационалисты. Почему? Ограниченный контингент туда вели. А мы как бы в командировку, после того, как вывели советскую армию из Афганистана, нам сказали, кто сколько летал. У меня единственное до сих пор сохранена летная книжка. По летной книжке я сочетал, сколько боевых вылетов. У меня там 76, а то 79 боевых вылетов. Но боевых вылетов как? То есть в Афганистане, на территории Афганистана я нахожусь, с Афганистана я вылетел, в Афганистане сел. А если из ККТов СССР вылетал в Афганистан, выполнял задачу и возвращался в ККТ, потому что горючки нету, не хватает. Вы знаете, бензобаки взорвали туда. Мы возвращались, это не боевая задача. А если меня там подбили? Кишин Тимур Hazrat Хошилар masjidida va'z siladi. Mahalla xalqining so'rovlariga javob berdi. O'zining shalma baylov ustaligi bilan o'rtoqlashdi. Uchrashuv bek istalikli, jonli usta. Nechanchi yilda ketdingiz Afg'onistonga siz? Nechta qoldingiz? So'g'ir boshlandı bitti. Bular nechanchi yilda? İki yıl bundan mı?
И вот biz hazır bitti 15 fevralda biz her vakit bayram şekli ötküremiz. 32 годовщина. То есть 32 yıl öttü şu soğuştan. А 23 февраля bu это День Советской армии военно-морского флота. İkinci Mart günü Abu Hanife Meşitinde kişki vağazını Yağa Soğuksu avulu İmam Hatibi Haris Hazret Cemaliddinov alıp bardı. Yağa Soğuksu avulu İmamı Haris Hazret 90-cı yıllarda Buğa şaharının din işlerinde qatnaşıp, köp məşakirtke dəris birib, vağaz silib, İslamğa yöneldirgenlerin iske aldı. Bardı kalemlerinde de yoktan bar kılgınan, şol kalemlerde Türklik yerlerinde yoktan bar kılıp terbiye kılırsa Allah'a subhanahu ve teala'ya maktablarımız, ulgularımız, kanıt senelerimiz bulsaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu canlar. Şamil uzdurup yibereyim de buna bu. Men endi o'zining bilgichilarim birga jiyib o'tirganda har So'qsudan bilir bilmas meni olib kelib so'ladi. U aytmoqchi bo'la meni, sen ko'p yurgan, endi ko'p yashagan emas, ko'p narsalarni bilasindir deydi. Men tek aytdim endi Sokrat so'zi bilan yana ko'pmi yashasam da, ko'pmagina narsa bo'lsa o'rensam da, tek hali bugungina bildim o'zimning bir narsada bilmaganligimni. Yashavning da shulay yo'q. Yashab bitirib bo'lmaydi. Ko'pmagina yashasang da, baribir askibik. Alittinagina men mulay edim. Bugun endi mana qortayib ketilgan. Alittinagina biz qo'yadir ishlab yurdik, qo'yadir narsadir qildik. Bugün уже kalmıyor. Şunun için Allah subhanahu ve teala bendelerge akıl nimeti vergen. Başka tiriklik yerlerine bulmagan narsani. Bu şu akıl nimeti bilen biz Allah Teala'ga ibadet kılırga. İbadet kılırga, Allah Teala'nı maktarga, Allah Teala'nın ismini zuraytırga, maktarga diye sorarız. Şamil şu turda öyle. Benim özüme de o vakitler bir kadirli zaman. 10-15 yıl içinde bir 300'lük bala okup çıktı meçitten. Onların nersesi bilen indi ayrılması. Onlar şimdi iyi geldiler, tevfikli buldular. 99 yılında ben hacıga gittim. Hacıga gitken vakitte meçitte ciddim da ettim. Ben hacıda olam. Siz meçitini alıp varırız. Namaz okup. Şul ben bir ay hacıya yergen vakitte şul balalar 14-15 yaşında kalanlar meçitini alıp varganlar. Her gününe gelip namaz okuyanlar, meçitini askanlar. Buna şu etirge gerek yaktı vakit. Bir mizgil bulup aldı. Şundan sonra bana hazır benim için yine şulay mı? İli başkalar için de şulay mı? Hangi mizgiller? Hiç yine de köngül köterilip, şunda cıvılışıp, barsında ütkerürler. Biz indi nersegine bilsek de, köpmegine öğrensek de, ol balalar bilen, onlarını birimiz okup, birimizden birimiz kinleşip, şulara da. Yigitli kızı varsa da bir gece yılıp oturarlar idi, meçhitinin işiktiğinden alıp, bunda kadar bir tulu. Var da yatlı. Buna şimdi güzelinde hamandıra. Yağı Soğuksu'ya meçhit saldık. Bunda indi benim de bir köpmedir ilişim kirgendir, nasip olgandır. Şamil'e dem deyit, buna
Elhamdülillah buna nişe. Ol mindən tegildir. Metem ol sen sebepçi olgan. Allah Teala sebep kılgan sana. Koyan kilip, koyan elenip, nindi hallerde bulup, buna şunda imandırırlar. Bizde şolay yok. Meçetine diş saldık. Yanı Soksu'da birinci meçid. Şundan şol indi mana şol meçet açılganca balalar okutana alıp baraydım endi orada. Moskovda turgan vaqtda endi o'zimizning mahalla bor edi. Ol mahallada endi imom sanaloyning to'ri. Ondan qaytgan yo'q. Buna şolay umr o'tib keta, ishlar da o'tib keta. Onları unutib tayverasin qo'ya qo'ygan narsa ishladim ekan deb. يا إلهي يا إلهي 4 Mart günü rayonumuzun Kul Şirkin Avlı Medeniyet Sarayında Buğa Tuğan Yakını İrenu Muzey Müdiri jetekçiliginde Kul Şirkin Medeniyet Yurtu hizmetkarları Bakıy Urmançı'nın tuğuna 124 yılga bağışlangan kişe uzdırdılar. Şuşu kişede Buğa Medresesi şakirtleri Kul Şirkin Avlı'nın Medeniyet Yurtunda Bakıy Urmançı hem Abdullah Tukay birinci tapkır işraşkan mizgillerin sahneleştirip kursettiler. Senmi tuğan tilim, Tukaylı ve urmançılı milletim, halkım benim. Tatar tili, Bakıy urmançı hem Abdullah Tukay'ını birgen, büyük millet tili ol dep atalgan işraşuda sizni körübüzge bik şadbız. Şakirtleri ona bugün Irak'tan bire selam. Bir de Buğa şakirtleri bizde konakta. Onlarının Albatta, shunda o'tirib, ko'rinmish kerak. Bunsa yarar edi. Eng muhimi, shoir To'qayda shaylab olirga tirsa yarar edi. Biz bunda bo'lganda. Fatih. Fatih imiş. Fatih kanat tugel. Fatih Amerikan bilesiz kilse. Anali yazıcılık tefsirler. Abdullah To'qay bilan şu binanın ikinci katında Quyosh Gashit nashriyatında ishlab eshitdim halimen. Ular madrasaga da kelib ketganlar edi bir vaqt. Barızında şehitler emeşke akşamız barmeşteler. Bu masa miskin bulup oturmayı. Ondan kişi hürmetine barıl için üzüm tüleyim. Siz onu minnen bulsun. Şu Kerim'nin hamur bakı kisesinde sukur bir tiyini bulmaz. Allah'dan gına kıtıp güne tırmış var mı bit o? Ulan kayım. Bunda da beleni oturmazsan iyiydi kırman galiba. Bizim bir boyap gittin melle. Naktan şey. Jitar jigitler. İşten kimdir kırdı akırı. Bunda siz gına tügül bey. İsleri betten birinci katına tutarıp algan. Sayımın şeyi bilen temle bor Allah'ı buyursa. Hay, bugün neşiktir ardırttı. Mekalinin başı sözü bilen izalandım. Tamam. Yarar dost kayıp. Eyde biraz işlerini unutuyup şeyle bağlayıp. Sen haklı dost kayım. Eydele peremeşten lezzetini tabıp biraz gene şeyler işi bağlıgalı. Bugün ellerini kişiler de bit görünmeye. Karalı Fatih, senin fikrini bilesim kilgen idi. Redaksiyada indi işten bulduresim kilmedi. Mine sen nişi bulisin iken? Eğer de bizning Quyosh uzun gümürlü bulur mu? Elle kıska gümürlü mü? Kileşekte ne bulur iken? Nişiginde o Quyoshimiz uzun ömürlü bulmasın. Ana bir dünya barokka kelgenden beri bizning Quyoshimiz jivatıp dura, nurlandırıp dura. Şu sebeple de bizning Quyoshimiz uzun ömürlü bulur. Abdullah, vallahi mine ışanmama. Mine şunusunu da aytırga kerektir. Millet yaşasa, Quyosh yaşar. Üzerine hiç şeksiz yana şigirler var mı dilersin? Eydere bir nişe zıkıp gider dostayım. Ve Kazan arttı. İyi Kazan şehri. Durasın tağda zor şemdel gibi. Mescidin şirkevlerin, her şasların şemler gibi. Seni üzünle şırnagan her bir iyezge nur şeşip, bik mehabetli durasın. Barşağa yol kursetip. Nur alasından bütün yak, şistay, spas, tetiş, hem şibaksarga, mamadışlarga şar
Malmış katış. Sandı kılış. Şul buldu iş. Kirlenip ettim özüm. Dünyanı paklay almadım. Шәп, ни ғажайып шәп. Тик менә шигырьләр укыган вакытта бераз гына күңеллән төшкәнлеге сизелә. Габдулла, менә тирән уйлап язасың, дөрестән язасың. Әмма дә ләкин күңелен төшмәсен. Ярыймы? Рәхмәт, Фатих. Киңәшләрең өчен рәхмәт. Узак утырылды ахыры. Әйе шул. Әйдә, безне эш көтә. Киттек. Буа шәкертләре, бирегә сәхнә түренә рәхим итегез. Барыгыз да бирегә. Габдулла Тукай, Буа шәһәренең район мәдәният йорты халык театры җитәкчесе Илнар Канипов. Фатих Әмирхан, Фәрит Шәрәфетдинов. Бакый, шушы авылдан чыккан Бакый, ул Казан, гафу итегез, Буа ветеринар техникум студенты Гадел Вәлиев. Официант Бикбулат oğlu Hiyalbekov. Kerim İlmir Tupikov. Yahya Şamil Kamalov. Kurbangali Fail Ribadulin. Hazret Rim Osmanov. Şeyhullah Damir Celaliyev. Шәкертләрне бу күренешкә бик нык әзерләгән Буа мәдрәсәсе уку-укыту эшләре буенча директор урынбасары Радия ханым Хали Рахмановнага, Буа музей мөдире Люция ханым Мәүлиджановнага мәдрәсә коллективы тарафыннан олы рәхмәтләребезне белдерәбез. 5 март көнне Абу Ханифа мәчетендә халык күңеленә хуш килүче чара уздырылды. Мөслимәләребез, Алланың рәхмәте яусын, шушылай матур иттереп, җыелып килүегезгә беренчедән. Бу чаралар бит безнең өчен генә түгел, сезнең өчен уздырыла. Шуның өчен сезнең килүегез безгә бик мөһим. Бүген безнең инде мөнәҗәт кичәсе дип атадык. Азрак вәгазьләнеп алырбыз. Аннан соң инде мөнәҗәт тарихы азрак сөйләрбез. Аннан мөнәҗәтләргә күчәбез. Матур иттереп чәй эчеп, Алла теләсә дуалар кылып, безгә катар алышырбыз. Азрак кына инде шушы мөнәҗәтләр тарихын сезгә әйтеп китермен. Нәрсә ул мөнәҗәт дигәндә, мөнәҗәтләр алар безнең татар халкының татар халк авыз иҗаты. Бу мөнәҗәтләргә рухи тәрбияви кыйммәтләр, тирән моң, зур мәгънә саналган. Мөнәҗәтләрне әйтәләр дә, без беләбез инде, әйтәләр дә, көйлиләр дә, җырлыйлар да, төрлечә мөнәҗәтләрне безнең халыкка җиткерәләр. Күп чырлардан бирле килгән бу татар халык иҗаты, без беләбез халыкның нинди хәлдә булганын, нинди авыр хәлдә булганын мөнәҗәтләр аша алар ирештергәннәр. Менә заманнар үзгәргән саен мөнәҗәтләр дә үзгәреп торалар. Совет власты чорында бу мөнәҗәтләр безнең кимеделәр. Әйтүләр, сөйләүләр, җырлаулар, алар кимеделәр. Но шуңа карамастан да бу мөнәҗәтләр халык авыз иҗатын саклап калдылар. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык алдагы көннәргездә. Балалар бәхете, гаилә бәхете һәммәбезгә дә насыйп булсын. Мөнәҗәтләр татар халык иҗатында мөһим урын алган. Мөнәҗәтләр кичәсенә килүчеләр бер-берсеннән уздырып, матур итеп мөнәҗәтләр әйттеләр. Кичә туган телне саклауга,
İslam dininin gırıf-гадәтләрен яшь буынга тапшыру нияте белән уздырылды. Мөнәҗәт әйтүчеләрне табын артында бүләкләүдә булды. Üçüncü hikmetlisi edep diyen, edep güçlü muhabbetike sebep diyen, edepsizde imanda yok, tevfikta yok, kişi isme küterüve gacep diyen. Urun algan günüm tövünde, dört pişmaklı gabi ak yavlık, bik kilişeydi üzüne. Tınlamavşı şayan ak şeşlerin yeşire idi yavlı kişini. Ağlardan börük saklanıp, iman bilen üti ömürlerini. Ağlardan börük saklanıp. Rıdasin, mağrıdasin, ey mübarek Ramazan, bar küngülne yumuşartasın, ey sin izge Ramazan. Aylarının da in üstüne büyüge sin Ramazan, bendelerge Allah'ının zor bülege Ramazan. Tille kıyam tırganlarga merhametli Ramazan, dualarga kul tütersen şefkatli sin Ramazan. Sine kitip alıcıga ey el firak Ramazan, sine hürmet içücüge mağfiretli Ramazan. Ey Ramazan, Ramazan, Allah'ıga ılıqdan. Cennet bulur miken dedi Musa, sina cennet bulur Musa, atan-anan razı olsa. Sina cennet bulur Musa, atan-anan razı olsa. Nabatullah aleyke ya seyyidil mürselin, cümle bizge rahmet eyle ya ilahil alemin. Barıgızga da Allah'ı Teala'sının rahmeti yavsun. İsen sağ olun cemaat. Şu avrular birimizge de kilmesin. Kilgenlerimizge sabırlık versin. Hem de kileşekte de şulay bar ömürlerimizni isenlik, sağlık, selametlik bile, tanışlık bile, tigizlerge tigizlik bile, tıllarga tıllık ejgileri verip, şulay motor ittirip, birge motor ittirip yaşargen nasip olsun. Kilese uçraşulara kadar belki bile bunu narat başına da kiliriz size. Allah şulay bitinde. Bextli adamlardır dinle ihlas sigenler. Allah'ın elçisisin ey Muhammed peygamber. Sine zurlap dığa kıla bar Müslüman adamlar. Sine zurlap dığa kıla bar Müslüman adamlar. Şimdi balalarımız, ınıklarımız da şu yolda bu aldığı günlerimizde de onlar başaklanıp yaşarken nasip olsun idi. Ya ilahi, ya ilahi. 16 mart Abu Hanife meşitinde Şirat'tağı vaaz kişesi bulup uzdu. Apas rayonu imam muhtasibi Mirhat Hazret Jamaliyev o'zining chiqishida turmushdan olingan g'ibratli hallar turida siyladi. Hazret shulay yo'q tatar tilida siylashirga undadi. Allah Teala har bir sabırga sağlık, selametlik, sabırla tinchlik nasip eylesin. Har bir qilgan amallarimiz Alloh Teala bize ulaşın bo'lsin edi. Şu dunyoda yashaganda ana aytganlari o'tab tagamlardan tiyilib, Mümin Müslüman bulup yaşar, bu dünyada baxtli bulup, ahirette de cennet yollarında her bir şahıza konuşup, biz de bu cennetlerinde bulurlar, nasip etsin eyinde. Hazreti Tapas bu bilen bir işindi, sizin gılavalar gül bizde, onda soğut hem nahrısı, kileler de gılava bulurlar, kileler de gılava bulurlar. No elbet gılava bu yol elbet ilepti. Normalni. Aradaşlarımız bir motor, bir eybet, körkem, sabır kışı. Buldaklı, komşular körsatib aldığında. Mena da endi, şahsen özüme de endi, mine biz Apas'ta da endi, uzak yerinde
hafizlik medresesi salmoqchi bo'lamiz. Onda endi yordamlarini ko'rsata boshladi. Endi fundamentlar hazır. Bu endi bu konkurent tug'il, qo'rqib qola ko'rmaysizlar, o'zib ketdilar. Lekin baribir endi shunday narsa kerak, chunki onda yoshlarga, yillarga bir turli ko'ngil ko'tarilishida, ondan so'ng bir ayrim ilm olishida, hafizlik ilmi olishida, bolalar uchun, kichkina bolalar uchun kerak narsa. Muhtemelen tilaver şulay. Ama lakin biz elhamon baribir buaga kelib, buadan ilm olamiz. Bu medresesi men adımına shun ko'ngildan aytam, Qozondagi butun medresani yechsamda, buani qilib ketolmayman. Bu ko'rkam ilm beradi. Bunda bizim mazhab saqlanadi. Bunda adab, axloq beradi. Bunda takabburlik ham xusutlik sifatini bermaylar bunda. Mana shuni aytga kerak. Allohga shukr. Men rıza ilmi hadretten de rıza, anda o'qituvchilardan da rıza. Shamil bizning ko'pdan birga qo'ya bo'lsak tashunda butun jiyinda qatnashamiz, suylashamiz. Endi ular mana yolg'izlikni tugatib keladi. Mana shunday narsalar. Agar bir so'rov bersak, Alloh taolaga ne ishni ishonamiz deb. Mana bu degan so'rov, Alloh taolo ne ishni ishonamiz? Ko'pisi aytayindi, mana bu Alloh taolo bizga yasharga mumkinchilik bergan. Oshirga da bergan, kiyinirga da mumkinchilik bergan, yurt tuzlarga da mumkinchilik bergan, professiyalarga da mumkinchilik bergan, turmush olib mumkinchilik bergan, quyoshida bor, oyida bor, butunisi bor. Shunga ko'ra hech ishonmaysan endi deb qo'yalar shulay. Lekin bunda tag'in bir narsaga yetib bitmaydi muhtaram jamoat. Unda bo'lsa, Alloh taolaga ne ishni ishonamiz? Onlarga xizmat etilishi. Allahümme salli ala sayyidina Muhammedin salata tunjina biha min jami'il af'ali wal afat wa taghfirna biha jami'il khayjat wa tutakhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khayrat fil hayat min madi wa bi mujmal dawati wal khayrat min اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا إلهي يا إلهي 20 mart günü Buğa rayonu Tüben Narat Baş avlunda şangı yarışı bo'lib o'tdi. Tüben Narat Baş avlı imamı Rüstem Hazret Bahavuddinov niyati bilan avulda birinchi tapqir şangı yarışı bo'lib o'tdi. Avul xalqın qurban itindən pishirilgan pulov bilan siylarga niyat qilindi. Yarış tuğan tiller ham xalqlar birdamligi yili qissalarında o'tkarildi. Ya ilahi ya ilahi 26 mart günü rayonimizning Isek avlunda ikinchi tapqir Muslima ismli Töbegara Münajatlar festivali o'zdi. Buğa muhtasibati vazifalarini vaqtlicha boshqaruvchi Rustam Hazrat Haybullin isaklilarga jum'a namozi o'qitdi. Xalqqa o'zining tupli nasihatlarini erishtirdi. Alloh taolaga maqtov sanalar bo'lib, Payg'ambarimiz alayhisalomga salovat sharifalar bo'lsin. Ertaga muborak Shabon oyining barat kechalarini Alloh taolo xayrli qilib bereketli kılsın. İsek oğlu ziyaretindeki defn etilgen barşa meyitlerinin merhumlarının en kebe erki ziyaretlerinde defn etilgen barşa bu ziyaretlerinde defn etilgen merhumlarının ruhlarını şad kılıp Rabbul Alemin kabirlerini kim kılıp nurlu kılıp canlar rahatta kılsın idi. Bu şekilde ulaza bulabız. Isen sağ bulsa Allah dilese İlahi niyet kıldım, Ramazan ayının uğradasın, makbukka deyip karberabes davaların beri, nebeyten asuma savun şahır Ramazan, minel fecr ilel mevribi halisen illahi teala deyip, ağız aşkan vakıtta da kanavi uğradat kanansın cimiş bilen, su bilen, tız bilen, menebur abışrı, Allah'ım tatkan murazalarını kabul kıl deyip, Allah Teala'dan sırgınır. Şunun için hayırlı bulsun, bu jeyuşular da, uyuşturuşlarga rahmet, İrik abi menezimizde yok, kelip bilgilenmeye dakire, İrik abi da zakir olat, olarga rahmet, uyuşturuşlarga, şunda jeyuşularga, kaytuşularga, Allah da razı bulsun. Kim gine zorlap bugün cımba namazına kilse de, cımba namazından da zor namaz yok ol.
en zor iki ayetten de zor Cumga namazdı. Allah darayda Cumga gününde azan aytılsa Cumgaga barıgız, bütün işlerinizni kaldırınız. Nindigine kesipte işte bulsanız da Cumga namazını kaldırmağızdı. İsek avlunda ikinci festival 9 yaştan alıp 80 yaşga kadar 20'den artık katnaşuşunu jidi. Selamlау sözü bilen Buğa municipal rayonu başlığı orunbasarı İldar Faritovich Yeremeyev, Buğa yaktaşlığı prezidenti Irik Munirovich Zakirov çıgış yasadılar. Bizning respublikada tuğan tiller hem birdamlik halklar birdamligi yılı bulup ilan etildi. O uңай bilen indi bizning respublikada hem bizning rayonda köp şaralar uzdura almay. Bugünkü şara şu retinden indi en birinci şanasa kile bu bizning bugünkü şara bizning halkımızning kulturaсын, tarixlaарын en birinci yaş ösmürlerge kızıksındırıp, terbiyelep, şulday vazifasında üter dip, bir katı rahmetli biz indi bizning yaktaşlarımızga, yaktaşlar cemiyetine, Irik Üniversitesi'ne. Sizin rahmetimni aytasim kela, birinchidan rayon yetakchisidan Ranis Rafisovishga, Rinat Javdatovishga ham bor kishilarga kimgagina murojaat etsak da har birisi de bizga tilab yordam etib kelalar. Barliq bizning ishimizda shulay bugungi murojaat festivalini uzdiruvda da albatta rayonning yordami bek zo'r bo'ldi. Ularga rahmat. Bizning avul soveti ko'rsatildi aytdim endi eskisha eng yaxshisi darslarga shulay avul soveti raisi Zübeyde Riza qizina, Rizatinavi qizina bizning rahmatimni aytaman. Shulay bizning mening endi o'ng qo'lim ham boshlab yurishi liseyaga bizning klub mudiri Anarga u butun ko'ngilini berib tirishib ishlab yuradi. Ham barchangizga rahmat aytasim kelar, chunki siz betaraf kishilar tugil, siz millatimiz uchun, dinimiz uchun, kelajagimiz uchun millatimizni jon otib yurgan kishilar, shaxslar. Sizning ko'nglingizda har biringizda men ishonam ham bilam izgilik. Shunga ko'ra bizning tamirlarimizni, bizning millat ettirib tanıttıra turgan sifatlarning birisi ul indi til bilganimiz dinimiz hamma shunday bizning odatlar deb aytdik. 3 saat davomida masjidda munojatlar aytildi. İnandım bir Allah'a, Allah'ның barlığına, Allah'ның birligine, birdir ilahim benim. Allah'ның birligine, birdir ilahim benim. Allah'ıma şükür kılam, yoktu günü bilgenine, kökten yağmurlar yağdırıp, iyi günler bilgenine. Tıl kalgan әниләребезне, сугыштан яраланып кайтып, әрнеп сыкырап үлгән әтиләребезне искә төшерә бу көннәр безгә. Менә шуңа багышлап язган идем. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yetimler avazı diye atala bizim münacatımız. Başla. Kırık bir yemli ceyde, ilge düşman basıp girdi. Bizning de kötüler kesildi, sağıylık şunda üzüldü. Sabıylık şunda üzüldü. Biz şu çırmın balaları yalan ayak yirdik barda. Alabuda pışıtkanlar bizge rizık buldu barda. Bizge rizık buldu barda.
Kilgen apalarımız Nail apada, Zevci apada, onlar oğul beylemlerinde, oyun şaralarında bik aktif kişiler. Üzeri kişidir de şunday münecetler de icad ederler. Sizge isenlik, sağlık dileriz. Haminde bugünkü festivalin ozağına hadi birgelep kolağız, tınlayız. Geliştik mi? Tatlı jemiş diyen münecet edesim keler. Kolda bizge bik zor nimet, din gayleme bik zor hikmet. Uylasak bizge zor hikmet, bize Muhammed ümmetiz. Hayatı keresi okuğanlar, cevahlar var küremi kalamaz. Hayatı keresi bilmegen, cevah yollarını tapmaz. Татарстанның халык артисты Мингел Абайгалиев мөнәҗәтчеләрнең чыгышларына бәя биреп торды. Hoş geldiniz, merhaba, merhaba ya merhaba. Rahmet etsin bu Allah. Hoş geldiniz, merhaba. Her adımınız için şiksiz savap yazılsın, dinimiz gafur olursun. Hoş geldiniz, merhaba, merhaba ya merhaba. Rahmet etsin bu Allah. Hoş geldiniz, merhaba. Sizler baranızda, şuşa izgi bir nazar. İzgi niyetler bilen ütkärligen izgi gameller ütkärligen büyük zor bayram bizning kelешегimiz var. Bütün dünya halkına yardım ete turgan, toyanış bulgan, loyiq degan kebek şuşunday halkımız biz Tatar halkı bizning huzurishimiz huzur bizning dünyanın kelешеги için, motor kelешеги için bizning halkının roli zor. Şuna göre bu tırışabız bu televizyon de mağabızın da sağlarga şunu bilen bütün dünyadaki başka halklarının ihtiramına kazanını her vakit tüyüp yaşarken. Bu ihtiram hem şunlar da bugünkü başkalaşılarını biz yaratıp tanıladım. Hem kimler katnaşkan minalar bütün yukarı beyelim. Çünkü tabiği yağınlı, şan gerekten başkarılganlar, onlar nindigine teki vakti eklense bulmasın. Siz bugün nindi bey olsanız da, nindi kadar olsanız da bir şılmağız. Siz büyük kişiler. Çünkü canımız, tenimiz bilen tırışabız eken, İngilizce tileklerim sizge. Her katnaşuşыга диплом һәм бүләкләр тапшырылды. Ирек Закиров фестивальнең ел сайын үткәреләчәгенә өметен белдерде. Эфирыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Студияда сезнең белән мин Лилия Валиуллина булды. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Кадерле мөселманнар, барыбызны да якынлашып килүче мөбарәк, изге 11 айның сылтаны булган Улуг ай Рамазан айы белән ихлас күңелемнән котлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык, takvalık bilen şuşu bir ay urazabızını tutup Allah'ı Teala'nın rizalığına, rahmetine erişirge nasip bulsun deyip tilep kalam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşler. في ليلة من الليال لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء